بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلين إسلاما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنو وان جاوتك هيرو الدون دبرسي الروان فلنو سلالجسي yaada tokko kaniin qabuun dabarsuu fedha. Kan biitii kaan dhumaa jiru, kaan rakkoo keessa adda addaarra jiru, kan bilisummaa barbaadaaf rakkachaa jirru har'a waan filannoo haasoo taa'ii jechuun keessan hin oolamu. Maaliif bilisummaan isin haftu, bultii ijaaruun isin haftu. Tanaafuu waa hundaa'uu kanuma biyya keessatti kaan dhumaa jiru, kaan fuudhaa jira. Kaan du'aa jiru, kaan dhalachaa jira. Tana beekuu qabna jechuudha. Tanaaf inaani sarraan tana filannoo tana hedduu ilma dhiiraatiif dhaamsa dhaamu ture. Namni kun hedduu gowwoomaa jira. Dhiirti tun jechuudha. Maaliif yoo jette dubbiin kiyya kun isin ajaa'ibsiisu mala. Yeroo feesbuukaan fayyadadha jedhee dura seene nama gartee gorsaa waash isii sheer gootu hoggaa arki dafee dura suuraa isii dhaqee ilaala. Yeroo suuraa laalu maashaallah suuraan tun tasiiti jee jala eegala gana achumaa sii maraadhe seedu'een eegala rakkoo meeqarra eegagee dubbiin adda baatiif jechuudha. Meeqaatamtu rakkoo tanarra dhufaa jira keessaafuu dhiirtii rakkoon tun irra gahaa jirti sobamaa jira jechuudha. Akkuma beekamu yeroo jaalala feesbuukaa waan jaamu takka ni jirti. Waaw deeggaa suuraa dubartii harki fiiguus ni jira. Kaayyee tanaa bareeddu jee jala fiiguus ni jira. Shamarran keenya amma gariin hunda jechuu qiyyaa miti. Suuraa dhalaa dubartii Arabaa faa, Faranjoota faa dhalaa bareedduu barbaadaniiti irra kaayyatan. Namni koomanitii maashaallah tana jee jala kannuuf kanaas galatoomaa jechuma deemiftiif. Hayyee suuraan tun tiyyaa mitiin jettu waan saniin kaaftu jechuudha. Gariin dubartiidhaa Universitii jaamiyaa kanaatiin baradhe jettee waan san barreeffatti hedduu jira. Meeqaan harkee Haramaayattiin baradhe, Addis Ababattiin baradhe, Diredhawaattiin baradhe jaamiyaa kolleejjii diploomaa maalii achirraan eebbifamete jettee barreeffattu ha isiin qubee afaan isiituu barreessuun beeyne. Habarnoota saniin baratiin jechuudha. Namni hoggaa feesbuuka sii kana jala seenee laale waan ajaa'ibaa arga. Waan kana laaleeti sobamaa jira jechuudha. Tanaaf abbaan namni fuudha feetu abbaayye. Tanuma keessatti numa jira. Tan hoggaa hiriyaansii obboleettiin isii heerumte yookaan namni fira sii fuudhe yookaan suuraa dubartiidhaa feesbuuka irra gallaqiftee du'aa godhaaf jettu jira. Isa harka qabatee taa'u isii rifeensa gallaqiftee jirtu. Yaa subhaanallah. Nuti warri keenya hundi kana jechuu garsiisu moo waan taate na dhibdee nama ajaa'ibsiisa. Tanaaf ilma dhiiraa siifis niin dhaama, dubartiifillee niin dhaama. Obboleessa kiyya mee filachuuf fuudha feetaame namni fuudhan fedhe hin jiru. Fuudha hoggaa barbaaddu dubartii akkaatti filachuu qabduutiin si hima. Dubartii saalee barbaadu jirtaame. Suuraa feesbuukaa jalan fiigin. Suuraa si dhuftu laalteen sobabin. Nama filattuun si hima abbaayye. Kanaan hin sobabin ammaas. Maallaa qabdii namni sitti himuun gurris keessaan bahin hin sobabin. Waan dubartii filachuu yoo feete obboleessa kiyya na dhaggeeffadhu. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubartii filachuu qabnu bifa siinuu bayaanseeti jira. Dubartii san jechuu akkamitti dubartii saaliyaa ta muslimni silaa hundinuu filachuu qabu. Yaa Rabbi dubartii teenya hunda saalee godhi. Dubartii islaamaa hunda Rabbi saalee haa godhu. Kijibarraa Rabbi najaa isii haa baasu. Dubartiin ammaan tana yoo gorsallee tasheer gootaate kijibni isii biratti aadaa godhattee jirti. Kijibuu kanattis ni kijibdi, kanattis ni kijibdi, kanaanis si maraadheettiin, si malee dhiyeetti natti mul'attu, kanaanis si malee akkana jetti. Dubartiin saaleenii tana hunda hin qabdu. Dubartii saalee filachuu yoo feete abbaayye nan ajaa'ibinii na hordofi.
yoo dubartii saaliha filachuu feete ta oggaa mana jirtu sitiisitu oggaa manaa deemtu sitiisitu ta mana keetiisitu ta kabajaa ta'e eeytu ta jaalala beeytu ta rabbii siitiif adda lafa keeysu ta iimaana qabdu ta akhiratti illee si fayyaddu addunyaa qofa osoo hin ta'in jechuudha ta ilmaan illee ilmaan diinsii barsiiftu barachuu yoo feete na hordofi. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رب الرجالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كان جان تنكح المرأة الأربع دبرتي وافري فورن جان وافر. طيب دبرتي وافري فورن أفرني لماذا قبينيا حسا والرئيساني جتشو الدين ورال الجزيتي بريدنا في ديني تدين قبض فلردو حركة خلافات جان. طيب فالمرأة الصالحة دبرتين صالحة قوا جنة تأكمي تأتي فلتشو قبضو تدين قبضو حتى دين اللي يو قبات دبرتين صالحين يجو دين اللي يو قبات صالحة تاتي متدينة تاتي دين سنك قبضي صالحة جتشو دبرتين تنجتشو صالحة قوا تاتي. طيب دين تقبضو درماس يو قبات ركون قبو درماس يو قبات ركون قبو والراس والرقود يو قبات ركون قبو قرو واني اتفلتو دين تهوكا بريدنا ساق قبات ركون قبو واني اتفلتو قرو دين قباتشو سي تهوكا دين جلانا فينججو يرونين فلديته بريدنا قفلالتين فلتين أباي دين سنجراتشو قبا يو دين انجران نركور ميكا بريدنا لالي فلتي هونغاي. طيب هكذا. طيب أماس واني برباچسو ايغا دبرتي سالي حركت تمانا دين الرا اركمت مانا ور سيدا ماتين سي ور عبادة ور ربي قبر مانا غرتي أخلاقات دين الرا قدت تهجاب شريعة الرا قدت تناموس خبجانا ما خبجور الرا قدت تدقا دبچو الرا قدت تنام عرفسون بين توانيوم ما في حسدوم من قبنه دين إسي مالي قل لنا تقبض يجو تربي سيكو فصدا قبض يروسا نوغاسا أركت وأكست عنو قنا دليتا. طيب سني مالي توقفا إيغي يصير كتة استخارة صلاة قبض إيغا أركتة لالتي جيجو استخارة صلاة ركالة من صلاة قبض ركالة مربي في صلاة قبض إيغا صلاة تبود دعاية تنانكرت اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك دعاية نسرت وردفي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجلا يخاوك نجا عاجلا أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم باركه لي فيه أكنا جاجو يا ربي سينين في الأرض جاجو بيكم سخيتين نبيت واني سين تاتيس جاجو رابرا دنديتي قبتا خناتي تران سخرد أتين دنديتي قبدا أني دنديتين قبو نبيتا أني مبيخ واني سين تاتيس سيبيخ أني مبيخ جاجو أتي علمي وان أختي هند بيت. طيب يا ربي يو خبيت تاتي انتلتين فولو دي متون إيخا مقادو يتيتي بيتي أمريسا مقادو يتيتي يو خيرنا قبات دينك يغيست جروتي يغيست لما دور جروتي يالي بود دي غيست اللي خيرنا قبات جرجري في بودا آنو غيستيس وانا مرفاتي في وان بودا رفا غيستيس يو خيرنا قبات ناف مجيس ناف لافس بركانا غيس قولي يوم مو إن كنت تعلم يو خبيت تاتي أن هذا الأمر شر لي وانتتو يو خيرنا قبان نتاتي دينك يغيست
jiruuti yeeqeessatti booddeeti yeeqeessattiis jarjara waan amma dhufaa keessattii fi waan booda dhufaa keessatti soo khayrii naan qabaanne waan tananarraa deemsisi khayrii bakka naa buusi jettee jechuun khayrii san na jaalachiisi jettee haajaatee maqaa dhoyta eegas karaa kana salaattee du'aa'ee tana kadhattee warra hikmaa qabu hayyoota namaatis saayiba badaa osoo hin taanetti kayoo mari'atteen ifiifuu si duratti kutu osoo hin taanetti saayiba hayyuutis ni mari'atta akkana jettaan intala abaluu bakka kanaatiin fuudhuu fedhaa warri sun akkami jettee qorachuu qabda waan san jechuun qorattee mijjeefattee itti seenuu qabda tana hunda godhuu dhabneeti waa meeqa nurra dhufte rabbi warratti dalagu rabbi nu haa godhu akkasumatti hin ooltu du'aa'ii guddisuu qabda jaartii saalee rabbi kasiif kannu hanga mana kee dhuftu hirkadhe jechuu waan hin dandeenyeef dubartii saaliyaa ta barakaa sii qabdu ta khayrii sii qabdu jiruu ta'e keessattiis akhirattiis rabbii kee kadhachuu qabda yoomiyyuu taanaan jechuudha. Tun ilma dhiiraati. Jarjarri gaarii miti. Jarjaranii bakka hunda seenuu bareedina suuraa fa'aa harkanii fiiguun jecha sii deema fa'aa laalanii honga'uun bakka hedduu nama needdi. Tanaafuu suuta deeman suuta qoreen nama dirti jaan qoree horofa keessaa akka dubbiin sirraan ta'an qoreen horofa keessatti yoo nama dirtee hanqa nama laaleessitu ni beekta jarjarri harruma harkanii guyyaa lama sadiitti ni kaan godhe jechuun sirrii miti qorattee itti salaattee rabbi itti kadhattee akkasitti tattaaffiitti goota ilma dhiiraa akkasi suuraa feesbuuk irratti agartee kan sobamne tanaan sii dhaama تدين قبض ربي سيفاخن أكسمت دبرتي فنين دامو رسول الله صلى الله عليه وسلم دبتني جيران إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نمن دين ساجالة كان عمل ساجالة يو سنة تلفه اتهيرم سي ساجاني جيران عبوتي دان دين نما قبونا ما عمل قبو تانان دبرتين اتهيرم قبدي إسينو استخارة صلاتهم قبدي يوجته نعم صلاتو قبدي ونهم دنو نموت صلاة يا ربي وان كانوا خيرنا قبات ولنو في ديجون برباچي سادا خانته ابو فنمني سبب جچوغيه فودي خاجرا جرجران ورابيسا ساغا فچنيني جت اورمون تنافو جرجر خنا ديفني صوتتي ايمان سيلالله فلنو يالمان ديرا ديني سيلالله دين كانوا فيسبوك رتيسين شير واغدو قفلارين وان سنتاتن بيتو دين اساس الرئيسين قبدر هردو في اباي يوغو يا خيسا دين قبت ربين كچيلچه هو هاي نما دين يو برته دين دغان هركا قبات هو جچون كين ولم يو سنيس غيا خيسا قبت هركا قبات دغادان ركنن قو غرو دين هركا قباچو سي هردو في ميغاتم تجر شمرن فيسبوك رت يو غوس شير غوته يوني في وني هاسويته تيرو bakka dalagaatti yeroo mana namaa jirtu hijaaba uffachuun dhaqqabnee jira dhiirtinis meeqaatamtu jira gorsa sheer godhaa fi hojiin isaa waan rabbiitii qofaa miti waan san inni itti dalagataa waan san isiin itti dalagatti hojiirra oolchitii haa hordofnu dubartii saaliyaa rabbi isiniif haa kennu haadha manaa saaliyaa tadeessu tateessu ta addasii rabbiif lafa keeysu ta iimaana qabdu ta hoggaa mana jirtus hoggaa biraa deemte sitiisitu تجالل بيت تربي سي جالت ترسول جالت صلى الله عليه وسلم تنم إسلام هند جالت تسيمة تدري سي جالت ربي سي جالت تيغز ودا أبا من سي جالت تخبجو ربي سي نفاقنو دبرتي في سقسمت أبا منا صالحة قيمانا قبو خنا ملا بريدا قبو خنيم نيم فرارين قبني خي ربي جالتو رسول صلى الله عليه وسلم جالتو خنا إسلام هند جالت خسيس جالتو خفر خيس هند جالت ربي سي نفاقنو هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسن رد رسول إفهم قدان سنغافة خندق جيفتك شير قوتو أبدين كوا